Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze muri hose mudukunda kandi mudukurikira muri impande zigiye zitandukanye ni Rock Africa ndetse n'Imboni TV ndi kumwe na Bwana Marashyi umeze neza? Ameze neza Bwana Moses, umeze ute Moise? Nanjye meze neza ndashimira Imana. Marashyi n'ubundi kituzanye no guha abadukurikira makuru meza kandi akwiriye, ikiriho nuko twerekeje cyangwa se tugiye gutera itoroshi muri Middle East. Angani murasoza ubwo hagati kiriho kiri kuvugwa niki? Ni intambara ikomeye cyane, haravugwa amato menshi cyane y'abanya-Iran yarashwe n'isigari cy'abanyamerika ubwo yatambukaga muri Hormuz. Ibi nyuma yuko bimaze kuba Iran nayo mu gusubiza Amerika nayo irasa bikomeye cyane mu kigobe cy'Abarabu, ishegesha bikomeye ibikorwa by'abanyamerika. Inkuru nk'iyi ngiyi bihagaze gute Bwana Marashyi mu gihe imirwano isa n'iyubuye muri aka kanya? Bo muri rusange reka twibutse ko muri rusange uyu munsi intambara isa naho yatangiye mu bundi bushya. Reka mbare ko mvuga intambara yatangiye bushya. Uko gutangira kw'iyi ntambara gushingiye kuri bino bikorwa byatangiye ku ikubitiro by'amato ya Amerika yarashe amato ya Iran yarashwe n'abasirikare ba Amerika. Kuba yarashwe ni cya gitutu Amerika ishaka gushyira ku banya-Iran kugira ngo bazemere gufungura Hormuz kera kabaye. Kandi tubihuze n'ucyo waruvuze kindi, Iran yahise yihimura. Kwihimura kwa Iran ni ukurasa muri iki kigobe. Cyane kino kigobe uko kwihimura ni uko gicamo gifite inyungu nyinshi abanyamerika, kuko hari uburyo bwinshi Amerika igikoresha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi buryo bwo gucuruza. Rero ubwo buryo uyu munsi intambara yubuye, kubera ko kubura kw'iyo ntambara impande zose kumvikana byaragoranye, ku mahoro, ku gahenge no kurangiza iyi ntambara byaragoranye. Muri iyi minsi itari myinshi muri intambara, Trump yaratangaje yuko agiye gushyiraho uburyo bw'ukuntu agiye kujya agenzura amato aca muri Hormuz, noneho akayayobora. Ngo yaravuze ngo igisirikare cya Amerika kigiye gushyiraho uburyo bushyashya bwo kwishyira ukizana muri Hormuz. Amato yose yo muri Hormuz akazajya agenzurwa n'igisirikare cya Amerika, akayaha umurongo. Ibyo ngibyo Iran yahise ivuga ngo ibyo ntabwo ari byo. Umuyobozi wungirije mu nteko ishinga amategeko ya Iran yahise avuga ngo Amerika iri kurenga ku mabwiriza ndetse n'agahenge kumvikanyeho, ndetse girema kuri ibyaha by'intambara gitangaza ibyo ngibyo. Ikindi n'abasirikare bo muri IRGC bo muri Iran bavuze ko ibintu Amerika irimo ikora ngo izabyicuza. Niyo mpamvu uyu munsi kuba intambara yatangiye muri iyi sura, noneho Amerika igatangira asa kuri ayo mato, nuko ishaka ko intambara irangira. Ikindi tugarukeho gatoya mbere ko tubivugaho cyane gutyo, kugira ngo irase aya mato ntabwo bise biza kano kanya, byatangiye gahoro gahoro, ahubwo babidevelopa babizamara gake gake kugira ngo aya mato araswe. Si ibintu bibaye nk'inzozi. Mu minsi ishize Iran yarashe amato ya Amerika ari mu murwa wa Hormuz. Ayo mato yarashwe, Amerika yifashe nk'aragasuzuguro, ibifata nk'ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse bigaragara ko ari indi sura biri gutanga ku ruhando mpuzamahanga. Icyo kintu cyangwa se iyo sura abantu babashije kubona yuko Iran iri kurasa amato ya US. Ni mpamvu na Amerika yisivuga ngo niba bikomeje kugenda gutya, reka natwe turase amato ya Iran, noneho dukomeze kwerekana za mbaraga zacu ndetse no ko dufite ijambo rikomeye muri Hormuz. Kuko bamaze kubona ko ikintu bavuze cyuko bazayobora amato ndetse no gutanga amabwiriza kuri Hormuz yuko bizagerwaho ntibyakunze. Ikindi Amerika yarabanje gutangaza ko ibihugu byose bizajya binyura muri Hormuz bifite amato akomoka ku bikomoka ku esase na peteroli, amato azajya afatwa ndetse ibyo bihugu bigahabwa ibihano byoherejemo ayo mato. Urumva kugira ngo ayo mato abe yarashwe rero ni ibintu byateguwe ukurikije ku minsi itambutse. Trump arimo ategura iyi gahunda n'uwo mupango, kuko mu bigaragara bya buri munsi Trump buri munsi ashaka igisubizo cy'ukuntu yakemura kino kibazo, ariko ku buryo bw'imbaraga. We ntabwo ashaka ibiganiro. Impamvu adashaka ibiganiro hari impamvu nyinshi. Aherutse kuvuga ko atazigera yemerera Iran yuko yakora nucleaire, kandi Iran irimo byo ishaka bya buri munsi. Yanze gusinya ku itegeko ry'uko nibwiriza n'ibyifuzo bya Iran by'uko intambara yarangira muri rusange na Hormuz gafungurwa, yanze kubisinya. Rero we avuga ko yatsinze intambara. Kuvuga ko yitsinze nuko yizeye imbaraga ze, akaba nizeye neza ko azakomeza gushyira igitutu kuri Iran bya buri munsi. Rero kubera shikura ya mato ni kwa gushyira igitutu kuri Iran gikomeye kera kabaye, kugira ngo Iran izajye rivuge ngo turatsinzwe cyangwa se twemeye gufungura Hormuz. Ariko na Iran nayo ntabwo ari agafuka imvugo rimwe, kuko niba ivuga ngo ngiye guhita nihimura hanyuma ndase mu kigobe cya Gulf, ahantu haba inyungu nyinshi cyane z'abanyamerika, mu by'ukuri nabo bagiye kubangamira inyungu z'abanyamerika
mu kigobe cya Gulf. Mu by'ukuri ni ikintu nacyo cyerekana ukundi guhangana, kandi twibuke uyu munsi intambara nyine bavuze ko yatangiye bushyashya, nibo babyivugira, kuko kumvikana ku mbane zombi byaranze. Iyo haje amahuza nka Pakistan n'abandi nta kintu bibyara, baragerageza kubahuza bakabaganiza bati mwebwe mukuri kibandi mukare biriya. Trump yewe uko mbibona mbona akomeza kugerageza gushaka ibindi bintu adatangaza, kuko ibyo Iran imuporopoje baravuga bati reka mutugabanyirize ibihano. Iran yabanje kubisaba, reka mudukurireho ibihano mwadufatiye, noneho mureke intambara iveho, mureke kuturasaho, noneho nimurangiza mureke tukore ingufu za nuclear tuzitunganye. Amerika ati ntibishoboka. Amerika kubera nzi gukora ibihano kuri Iran rero ikanga nuko Hormuz, kuko Hormuz ntago yafungurwa Iran ngo ibyemere, noneho igifata ibihano nkuko yabivuze. Kandi Iran yanavuze ko mu gihe kiri kuraswa na Liban igihe kiri kuraswa iyo Hormuz ntizafungurwa n'intambara ntabwo izarangira. Iran rero igihe yasabye Amerika ko yarabyanze, byakomeje kuvuga yuko Trump atazakomeza ibintu kubigenderamo. Impamvu Trump buri munsi kurasa kuri aya mato ya Iran, we icyo agamije ni ukomeza gushyira igitutu no gusunikira kuri Iran kwemera ku gahato, ntabwo ari neza, izemera ku gahato yuko koko hari igikwiye gukorwa. Kera kabaye ikaba yazemera ibyifuzo byose by'Abanyamerika bisabwa, kuko ibyo Amerika bisaba ni byinshi. Ibaze niba bashobora gutanga ingingo 10 ku meza, ariko izo ngingo zose ntizemerwa. Trump aretse kuvuga ko izo ngingo yazakiriye 10 zenge zatanze 14 mu minsi ishize ngo azazirebaho, ariko mbere yabanze kuzitera utwatsi, ahubwo nyuma aravuga ngo izo ngingo 14 noneho zo reka tuzirebemo, ariko nyuma ntacyo yatangaje. Kuba ntacyo yatangaje rero, umusaruro wabyo ni uko uyu munsi barashe kuri aya mato. Bivuze ngo izo ngingo Iran yatanze 14, kandi ni proposal nk'iya gatatu Iran yari itanze, ibaze proposal ya gatatu. Ni umusaruro wabyo ni uko Iran ibyo yasabye Amerika ntiyabyemeye, kuko iyiza kubyera ntabwo iba yabarashe. Bivuze ngo kuba Iran yabarashe nuko Amerika kuba yabarashe nuko ibyasabwe byose ntabwo yabyemeye. Ikindi hari ibindi ikiri gushaka itabonye Amerika. Ibi hari ibyo iri kwifuza, ariko ibi ngibi binahuzwa n'ikisi. Ibi ngibi bikomeza guhuzwa n'ibintu byinshi ku isoko mpuzamahanga, ubona ibintu bikomeje guhenda, kandi iyo bihenze ku mutwe byose isi yose ibishyira kuri Trump uko yasoje intambara kuri Iran. Reka ngaruka ku ijambo ry'uwahoze ari perezida wa Amerika mu minsi yashize, Barack Hussein Obama. Yavuze ko mu minsi ishize, mu myaka iza akiyobora Amerika, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yamusabye ngo gutangiza intambara kuri Iran, noneho Perezida Obama arabyanga. Yavuze ngo uyu muwahoze ari Perezida Obama yavuze ngo Amerika ifite inyungu izakura muri iyi ntambara cyangwa se Israel, bimwe muri bo. Urumva nk'umuntu ari perezida azi byinshi. We yavuze ngo ngewe icyo gihe Netanyahu yarabinsabye ngo dutangize intambara kuri Iran, ndamubwira ngo oya, ahubwo reka dutangize ibiganiro by'amahoro, twe kwibanda ku ntambara. Bivuze ngo ikino gitekerezo cya Israel cyo gutangiza intambara si icyaka kanya, ni igitekerezo kimaze iminsi. Rero ibi ngibi yabivuze mu rwego rwo kwerekana ko kuba Iran ikomeje kuraswa, kuba Iran ikomeje kubuzwa amahwemo bya buri munsi, ntago ari ibintu byaje aka kanya. Nubwo abantu bakwiye kuba bari gutangazwa no kubirana iri kuraswa. Oya, ibaze ne muri iriya myaka ishize Obama akiyobora Amerika, Israel akomeje gushaka kurasa kuri Iran, ariko perezida akabyanga. Muri rusange ibi nibyo yavuze we yatangaje, ariko ibyo atatangaje si ubwo si byo byinshi, kuko niba avuga ibi ngibi nk'umunyapolitike hari byinshi batatangaje. Ni icyerekana rero ko kuba amato Iran yarashwe ndetse kuba nikomeje kugabwa ibitero bya buri munsi, uyu mupango wizwe kera. Ikindi, izo nyungu uperezida atavuze, Obama atavuze Amerika ishaka, bivuze ngo ntago irazigeraho. Ikindi, izo nyungu Israel ishaka, bivuze ngo ntago irazigeraho. Anjewe uko mbibona rero, nkuko Obama yabivuze, inyungu bino bihugu byombi bishaka ari Israel na Amerika, mu gihe zitaragerwaho iyi ntambara ntizarangira. Ni nayo mpamvu buri munsi Iran itanga icyifuzo cyuko intambara yahagarikwa na Hormuz gafungurwa, kandi Hormuz ni iki kibazo gikuru gituma benshi bakomeza kubigira birebire. Kuba ibyo bintu biri bigikomeje kubaho rero, ndabihuza muri iryo jambo yavuze Obama ryuko ari inyungu Amerika ishaka itarabona.
by'uko hari inyungu Israel ishaka itarabona. Bivuze ngo izo nyungu rero mu gihe zitaragerwaho iyi ntambara nayo izakomeza. Bivuze ngo n'ayo mato yarashwe ya Israel ya Iran ni make, nande azacamo azaraswa nandi gutyo, ariko na Iran nayo izakomeza kwihimura mu bundi buryo kugira ngo bashake ikibazo mu bundi buryo. Je nuko nabibona uko mbivugiye. Tunabwira bamwe mu badukurikiye hano n'ubundi muri ikiganiro mu nkuru ya BBC ivuga ko Perezida Donald Trump avuga ko Amerika yarashe amato yihuta 7 ya Iran ni umuhora wa Hormuz, ni mu gihe Washington yo ishaka kuyobora amato n'ubundi aca muri uyu muhora nk'uko wari wabivuze. Emirati z'Ubumwe z'Abarabu na Korea y'Epfo byombi byatangaje ko kuwa mbere amato yagabwe ibitero muri uwo muhora. Emirati z'Ubumwe z'Abarabu zanavuze ko umuriro wadutse hejuru cyane w'ibikomoka kuri peteroli nyuma y'uko Iran irashe ano mato. Kompanyi ya Maersk y'ubwikorezi imwe muri zo mu mato yari yarashwe yabwiye ikinyamakuru BBC ko ubwato bwayo bumwe bwabashije kurindirwa umutekano w'ingabo z'Abanyamerika bubasha guca mu muhora wa Hormuz butarashwe n'ingabo za Iran muri operation n'ubundi yiswe Project Freedom nk'uko Perezida Donald Trump yari yabitangaje. Bigaragara ko n'ubundi iki gitero Abanya-Iran ubwo bari bagiteguye, ariko nanone hariho n'ubwirinzi bwa Amerika nubwo butabashije kurinda neza y'amato amwe muri menshi muri yo yarashwe na Iran. Hari bumwe mu bwato bwa kompanyi ya Maersk nk'uko BBC bivuga babashije kurokora babasha guca mu muhora wa Hormuz butarashwe n'ingabo za Iran. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi we yavuze ko mu byabaye muri uwo muhora bigaragaza neza ko nta gisubizo cya gisirikare ku makuba ya politike biri kubera hariya muri Iran. Nibyo tangajwe na Minisitiri Araghchi. None se ubwo kuko nta gisubizo kirimo? Igisubizo cyo kirimo, ariko nyine mu bijyanye no guhagarika intambara intambara nta gisubizo kirimo nayo, kuko banavuze ko yatangiye ibaze bavuga ngo intambara yatangiye bundi bushya. Kandi tuzirikane ko Trump yakunze kumvikana avuga ngo azakora ibishoboka byose, kuko kumvikana byanze intambara igiye gutangira mu isura nshyashya tutabonyeho mbere. Urumva rero kuba Araghchi yavuze ngo ntabwo ari igisubizo cyo gusoza intambara, yabyivugiye nyine. Kandi impande zose zikunda nyine kubigaragaza zikanabivuga muri rusange. Rero uko mbyumva nuko bigaragara n'ibigaragarira amaso, impande zose zihora zihanganye, kandi n'ibyo bakora buri ruhande ntabwo bigaragaza gusoza intambara, ahubwo bigaragaza kuyikomeza. Uruhande rumwe rurarasa n'urundi rukarasa, kuko Amerika aya mato yarashe ya Iran, ni Iran iherutse kurasa aya Amerika. Bivuze ngo uruhande rumwe rukora igikorwa n'urundi rukora ikindi. Nta numwe witeguye guca bugufi, nta numwe witeguye kuvuga ngo ibyo munkoreye reka mbyirengagize kugira ngo nkomeze inzira y'amahoro. Oya, buri umwe iyo akorewe igikorwa runaka yarashweho nawe ahitamo kwishyura. Yego, kuri rero yavuze ngo ntabwo ari igikorwa cy'igisubizo cyo kurangiza intambara, niko kuri, kuko mu ntambara se bararasa, kuba barashe mu mato rero ni ikindi. Ariko none uko nguko hari amato amwe yabashije gutambuka, ni muri ya gahunda Trump yise Project Freedom yabivuzeho mu minsi ishize, yuko ari gahunda agiye gushyiraho kuri Hormuz akazajya afasha amato kunyuramo. Urumva ni muri za nzozi Trump afite zo kuvuga ngo yatsinze intambara. Arashaka mu bigaragara arashaka kuyobora Hormuz 100%. Ibaze niba ashyiraho gahunda ngo ngiye kujya nyobora amato yose muri Hormuz yose tuyeho uburenganzire. Yabyeretse kuri Truth Social ku rubuga rwe akunda gukoresha, avuga ko aya mato azajya ayoborwa na Amerika akatambuka neza. Gusa Iran ntago yabyemeye icyo cyifuzo, iranagihakana cyane. Noneho urumva kuba Trump yifuza kuyobora Hormuz, niba ashyira ku iyo gahunda no kuba ayo mato amwe muri yo atarashwe na Iran, ayagaragaye yararashwe, andi abariho ubwirinzi bwa Amerika ntiyabasha kuraswa na Iran. Urumva ko batararashwe ari kubaka umushinga wiswe Project Freedom ugamije ko ayo mato yose yo muri Hormuz atambukamo akagera ku ntego zayo atagize ikibazo. Urumva ntago arabigeraho, ariko ari kubikoraho. Niba agerageza kubera bivuze azanabikora, kandi rero nabitangiye. Amato amwe yatangiye gucamo muri iyo Project Freedom yashyizeho, byabayeho. Bivuze ngo rero mu byo yifuza, uko mbibona ariko nta hantu byanditse, nuko yifuza kugenzura Hormuz nta wundi muntu bayirwaniramo. Akaba yayirukanamo burundu igisirikare cya Iran n'abandi bayirimo bafitanye isano na Iran, kuko mu bigaragara yarabanje ajya mu byambu bya Iran abuza amato ari ku ruhande rwa Iran gusohokamo ndetse no kwinjiramo.
icyo ni kimwe mu bikorwa bya mbere byerekanye ko afite ikindi gitekerezo abantu batigeze basobanukirwa. Abenshi bagize ngo ni ukuzibira Irani gusa, ariko uko iminsi igenda iza indi itaha bigaragaza indi sura n'ikindi gitekerezo Trump atigeze ahishurira abantu mbere. Niba uyu munsi avuga ngo ngiye kuyobora amato yose, noneho yakongera akavuga ngo ibihugu byose binyura muri Hormuz ku ruhande rwa Iran bifite peteroli na esase byakwiye kuri Iran, ariko twebwe tutabizi nk'abanyamerika, ibyo bihugu bizafatirwa ibihano. N'ayo mato nafatwa azahafatwa n'ingabo zacu z'abanyamerika tuyatware. Urumva arashaka ko ibihugu byose mbere yuko bijya mu gufata ka esase na peteroli kuri binyuriza muri Hormuz bibanza bimenyesha Amerika ngo mbese mwadu uburenganzira tugaca muri Hormuz. Bivuze ngo nicyo yifuza. Urumva ari kuyobora Iran ahubwo biciye muri Hormuz. Nibaho kugira ngo basaba uburenganzira Iran bazabusaba igisirikare cya Amerika. Urumva nibwo buryo navuzemo yuko ashaka kuyobora Hormuz 100%, kuko ntabwo biramutse ari 50-50 Iran ifite ahayo na Amerika ifite ahayo. Ntabwo yigeze avuga Trump ngo abari ku ruhande rwacu nibatambuke, abari ku ruhande rwa Iran nabo batambuke. Siko yabivuze, ahubwo yavuze ko ibihugu byose biri ku ruhande rwa Iran bizafatirwa ibihano, bikumvikanisha neza ko ashaka kugenzura Hormuz, kandi namara kuyigenzura aribwo yazafite indi myanzuro yo kudohoramo ibindi bikorwa runaka. Nge nkanahamya ko bishoboka yuko ariyo mpamvu intambara atayikwirangiza kandi afite ubwo bushobozi, nubwo Iran ivuga ko nta bushobozi bwo kwirangiza afite, ariko arabufite. Kuko niba Iran musayiro ntabikore, ahubwo akawe agasunika, akazana izindi imbaraga, akazana abasirikare, akazana ubwirinzi, akazana ibindi bitandukanye byinshi ku rugamba, bigaragaza ko ashaka kuyobora Hormuz, kuyigenzura neza 100%. Kuko niba ari kurasa amato Iran ntiyemererwe kuhaca, akaba ari kugenzura, akari guha uburenganzira amato y'ibindi bihugu byose kuhaca. Ibyo ngo bikaba ikibazo. Mu minsi sara kandi kantu kabaye ngiye kugarukaho muri Hormuz, icyatumye anabishyiraho imbaraga cyane igisirikare cya ubundi amato muri iyi minsi ishize yacaga muri Hormuz yishyuraga amafaranga mu ma A1, ni amafaranga y'amashinwa mu Bushinwa. Ubushinwa bwatangaga inkunga ku gihugu cya Iran, sibyo? Noneho Iran nayo ikagurisha peteroli nyinshi mu Bushinwa nk'ikiguzi cyiza. None Ubushinwa bushaka kuzamura agaciro kayo k'ifaranga kama A1 ngo kajye hejuru. Amerika ibona ifaranga ry'idolari riri gutakaza agaciro kubera ko abaguraga peteroli bose esase bishyuraga mu A1 mu mafaranga y'amashinwa. Ibyo bintu byasunikiye Trump n'igitutu gikomeye kwinjira muri Hormuz vuba. Barakiragiye bajyagamo byatekerejwe ko aricyo cyabiteye. N'uyu munsi ni mpamvu gikomeye gushyiramo imbaraga. Ikindi we akabona ko rero kuba abantu bose bari kwishyura peteroli bari guca muri Hormuz bishyura mu A1, akavuga ngo mbere hari amasezerano yo kuba bishyura mu madolari, none idolari ryacu ntibakiri kuyishyura, bari kwishyura mu mashinwa. Ni ikibazo. Ihese atangira kubona ko ifaranga rya Amerika rigiye gutakaza agaciro, idolari ko rigiye gusubira inyuma, ryamushyize kuri pressure idasanzwe yuko n'abanyamerika bazamuhinduka. Kumuhinduka nakuvuga ati ifaranga ry'idolari nubwo atari rya mbere ku isi rihenze, ariko ni mafaranga acuruzwa hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye akoreshwa. Iyo brand yubatswe n'abanyamerika yitwa idolari, niba ritangiye kutakoreshwa muri Iran ivuga ngo umuntu wese uri kugura peteroli azishyira mu A1, bivuze ngo dukeneye kwirukana iryo A1 hagasubiramo idolari. Icyo kintu cyatumye akoresha byose kugira ngo ajye muri Hormuz abuza amato ya Iran gusohokamo. Ibyo bintu byabayeho. Niyo mpamvu n'uyu munsi kuva muri Hormuz Trump adashobora kuvamo atamekinze shuwa neza ko batari kwishyura mu A1. Rero mbona ko mu by'ukuri mu ishyaka Trump ari kurwanira ni ibintu byinshi. Ari kurwanira ku ishyaka rye ubwe, sibyo? Kuko arabizi neza ko manda itaha nirangira abantu bazamusimbura mbo mu ishyaka rye bazaba bavuga ngo ubu mu ishyaka yakoze iki, yafunze Hormuz, yatangije intambara. We arashaka rero kuzasigarana ashyize ku murongo. Ikindi idolari rya Amerika ntirikomeze gutakaza agaciro ngo iri A1 rijye hejuru, kuko Ubushinwa bukomeza gutera imbere bya buri munsi. Rero
hari iyo gahunda yitwaga petrodora yahoze mu minsi yashize iri gusimburwa n'iyi A1. Rero iyi A1 Trump arashaka kuyirukanamo akaguramo ayo masezerano yitwaga petrodora yo kugurisha peteroli na esase mu madolari akarigarura. Icyo kintu Trump nicyo arwanaho cyane cyane mu buryo abantu batamenye neza, nicyo Trump ari kurwanaho. Bivuze ngo namara kumekinga sure neza yuko iyo petrodora abantu bari kwishyura mu madolari byagarutse biriho, azakomeza cya gitekerezo cye. Noneho niyo Hormuz ariko nazatezwa kuyigenzura uko niba atangaza ko azakomeza kuyigenzura agaba uburenganzira ibihugu byose ibyatemereye ntibitambukemo. Intego ze nizo gushyira hejuru idolari ryishyurwa ku peteroli yo muri Hormuz, akagenzura Hormuz ijana ku irindi, ndetse ibintu byose biri ahanga akabigenzura, ndetse akaba yanamaze kumenya neza yuko ibintu ashaka byose Iran yabyemeye. Iran ikaba itagomba kwemererwa gukoresha impfu za nucleaire, ikaba muri rusange ubundi igiye ko mbona Iran itemerewe kugira ikintu isaba. Mbona Iran icyo isabwa kugira ngo intambara irangire ni ukwemera kamera nk'umwana mu rugo uvuga ngo ndabyemeye bira byose mwasabye, bityo rero kuko byose mbyemeye ni mudohora. Kandi Iran ntizabyemera. Kiracyari ikibazo gikomeye. Je niko mbibona Bwana Moise. Bwana Marcel, reka ngushimire. Urakoze cyane Moise. Ngushimire n'abari badukuye by'iki kiganiro. Imboni TV, imboni ya rubanda.